lamsago haina hai narong jotto nai tongnai ani friends rongno friend tin nong bagai haina hai ang katal job notification friend omong ke central government in job notification no jago barar hakotoni salaburi jotto hastin lokorong apply khlaiman nai tai o jago song saiman lanye vacancy basa ongkori fekya tai o jago qualification basa nang nai apply khanyan bagai tai apply ni date basa thega basa tarik jora tai o jago selection process tai o jago salary details of song jotto ne a to z o bidin bisri saiman nai abon bagai nai tong dinaro video no plan thesine paithak jora friends song video ndi changla siwana omo boron thesi notification ongkori fekya abon sampulan legarna abon pore sang trak sangtebo silanya digi thalanya friend ke pulan nugo tong sangmo gangkai SSC ni thegasi official notification ongkori faijak or nugo tong notification ongkori family je date om 3 tarik 2023 o date o notification release khlai rajak ang friend abon pore sangor tebo naliana oro nugo tong exam ni date dog tai application date dog bro jotno detail khlainai sirka ke friend pulya sangor nugo tong mangke bufun thesi ni apply khlaiman nai apply khlainani je date dekhaw 3 tarik 2023 o tarik thesi ni singjaka tai last date dei dekhaw jago 3 tarik 5 2023 ingke belai khano kabang naro obosai o jago apply khlai narak mannai ke friend awon pore hai sangnor nugo tongo je last date awon pore naro nugo tongo time ri jaka 3 tarik 5 2023 ni horni motamoti 12 tani sagang ro apply khlaiman nai tai o jago online payment khlainani date dog bo jagri jaka 7 tarik 5 2023 obon bisingon ro o jago payment khlaiman application fee ke friend abon pore sango jago tebo sijangnai tongro jodinaro o jago offline chalon tei jodinaro oro namosong ko oro jotononi bagani o jago rijak oro payment through chalon or jotononi bagani o jago detail babe rei rakang ke friend obotonaro nugun tongo jago kaisa obon nok naithang sidang gasa santal yatai o jago nongni exam ni je date obrokbo brok olo saklai rwnai brongni website ni bisingtwi gatei nongni o jago exam kato computer ni bisingtwi o jago exam hasanai o date dogo jotoni mention khairajak abotnorok nugun tongkha abo salia gofriend abon pore songtebo aste sijanglai tongkha o jago songo brong no tabuk naithalai naka pulya o jago song nugui tongo abongko jago nor nugui tongo moko pulya o jago saka o song nugui tongo mo pay level sirka o jago 8 oro norok beton mannai 47,600 thesini 1,51,100 porjonto norok salary mannai tei o jago post ni bomong norok nugui tongo post belai khano kabang ongkori faijak assistant audit officer ni bagai o jago faikhe abon pore number 2 nugui tongo hai assistant accountant officer ni bagai abo haike o jago kwbangma department oro norok no twlangjaknai o jago boyos sirjak yang last year norok nugui tongo mokha 18 থেকে 30 বছর bisingo nang boyos nangnai tei o jago second number je post ongkori phaimani oro bo 18 থেকে 30 বছর bisingo nangni age wngna nangnai abo haike oro sirka tei aboni pore haino nugui tongo norok number 2 oro kwbangma post ni bumung tongo norok nugui tongo post ni bumung bai tei yang age bwse nangnai abo jotono o jago bebak no detail babe brok rei rakhang ka bon norok kaisa naithani ang sanakhe belai bidor logoi tana abon bagai hingke friends ang abon pore basang yang tep najani tongko brong song tabuk naina liana hingke friends ang tab nugui tongo jago age limit ni bagai sirika nongni age count khaijaknai 1 tarik 8 2023 ni onujai o jago jotoni bagani rei jaka nor nugui tongo age limit ni bagai jotono no oro detail babe sirijak norokni o jago age nangnai 18 থেকে 27 বছর abon norokni post ni onujai nongni o jago age sanjak ang friend o jago norok nugui tongo mongka kai o jago nongni date of birth nangnai 2 tarik 8 1996 থেকে o jago rijak 1 tarik 8 2005 ni bising jori norokni age ingtang ke o norokni je pulya sang je post naimani abon bagai norai apply khlaiman nai hingke friend abon pore oro kwbangma abo haike rijak tongo norok nugui tongo yango norok kaisa detail naithani ang santalia hingke friend abon pore o jago age registration bo rijak norok nugui tongo o jago age registration o jago jara STA sing tangnai borong 5 year khairijak tei o jago OBC rokno 3 year khairijak abo haike PWD abo haike o jago ex serviceman rokni bagai bo kwbangma o jago jani khlainai o jago age registration alada khe rei rijak ang friend abon pore sang yang tebo naijani tongo obrongno sang tabuk tebo asase video ni bisingtwi naina liana hingke friend sang tab namrai nugui tongo essential qualification bagai sirijak o jago jara norok apply khainyak musungnai o assistant audit officer tei assistant accountant officer ni bagai jara oro apply khlainyak musungnai norok o jago essential qualification nangnai bachelor degree
tai aboni loge desirable qualification boro sirjaka abo desirable qualification rirjaka chartered accountant tai o jaga cost and management ni bagane o jaga o rirjaka oro nugui tongo aboni pore sangtebo or najana tongko aborno sangtabo osta bidin bising trek naithalen aboni tabo nugui tongo 8.2 oro sirjaka junior statistical officer ni bagay o jaga rirjaka oro nugui tongo bachelor degree nangnai oro bahaino tai o jaga o noroni class 12 lo mathematics o 60% marks manai norok pass na nungnai hingke norok o jaga o apply khlaimannai tai aboni pore oro haino hai ririfika oro norok nugui tongo mo bahaino jodi norok o jaga o kebo bachelor degree khlaima jaga o norok oro statistics ni o jaga o subject nawi kebo degree khlaijak tongkhe norok o jaga o apply khlaimannai gaboni pore haino hai nugui tongphiro o jaga o 8.3 oborok bo norok bebangno detail babe norok kaisa porainai singste ang salia belai bidolongnai ang sana hingkai aboni bagui o jaga o tai alada all others post ni bagui norok apply khaina ro jara graduation khaijak je kono department o norok o jaga o apply khlaimannai bai khe o jaga sangsaimannka aboni pore sangtebo o jaga o nalianai friend songoro bai khe apply khlainai o jaga borok detail sairika oro norok nugui tongo borokni official website rijak o official website thangai norok obviously apply khlaimannai hingke oro kono osubida kwrwi ani o video description box o ang apply ni link rirwana norok amtui bo thangai apply khlaimannai friends oro application fee nangnai 100 taka khlai abo jara general EWS OBC candidates o jaga o rang nangnai jara ST SC oro ektek phano rang nangi application fee norok obo clear wngkha norok confusion tangdi aboni pore sangtebo o jaga o nainaliane tai tamrok tongo o jaga o sijaknai aboni pore bo haino hai nugui tongo norok jodi kono kisu norok apply khlaiforo nongni bumungfan bulungka hoite date of bulungka je kono kaisa nongni jodi bulungui tongkha norok o jaga o correction bo khlaimannai correction khlainani bagui borok oro date ririkha norok nugui tongo 7 tarik 5 2023 theke 8 tarik 5 2023 oboni bisingo norokni je bulungui tongmarokno norok thik khlai mannai friends sangtam nugui tongo jaga o center of examination bagui oro detail o sirjaka norok ani debra side nugui tongo yango hingke exam center ni city ni bumung rirjaka tai o jaga o hingke norok nugui tongo kwcharo oro hingke state ni bumung ririkha hingke swngo borong tasa nainthali detail o sungsini tripura ni bo jaga o sini exam center wngnai obono swngo video o nai nalaisio hingke friends sangtabo nai friend rok nugui tongo o jaga o yang hingke yang north eastern region ni bagui rijaka sini tripura ni oro nugui tongo yang lastio tai o jaga o sini exam center nai agartala o norok nugui tongo code rok rijak jotono detail babe hingke swngo bo saimankha oboni pore sangtabuk tai o jaga o bahai o jaga o selection khlaijaknai tai o jaga physical standard test height rok abo swngbo swnangnai aborokno o video o tabuk osta swng saimanlainai friends sangtabo jaga nugui tongo scheme of the examination oro sirika nongni o jaga o computer based examination wngnai o jaga norok nugui tongo tier 1 tier 2 o jaga o sirjaka tai o jaga o question rok bahai fainai aborokno sangtabuk nainaliane tai exam ni subject tai syllabus rok tamtam tongo jaga nainaliane hingke friend rok nugui tongo o jaga o mong hingke o jaga o tier 1 examination bagui sirjaka o jaga o nongni subject rirjaka oro hingke general intelligence and discerning abo haike o jaga general awareness o jaga kwbangma quantitative aptitude o jaga english comprehension ni bagui o jaga o rirjak hingke friend aboni pore norok nugui tongo yango hingke oro norokni oro question bwsuk o jaga o fainai rirjaka tai o jaga o mark bwsuk abo rok bo o jaga o rirjaka hingke friend o jaga nongni examination ni je o jaga time rijakmano bo khe 1 hour khlai norokno rirjaka borok bo swng detail babe saimankha aboni pore swng yang tebo oro naliane norokni bahai o jaga o exam fainai o jaga tier 1 o jaga o objective type fainai tai multi choice question fainai o bahai o jaga o rirjaka tai norok o jaga o english tai hindi jes language biphanno norok o jaga o exam rok bo asugui mannai hingke friend aboni pore haino hai ririfika oro nongni wrong answer khlaikhe nongni o jaga negative mark tongo o jaga o 0.5 khlai norokni o jaga o mark cut khlai rwjaknai hingke friend aboni pore sangtebo nugui tongo o jaga o scheme of tier 2 examination ni bagui oborok bo sangtabuk nainaliane friend norok nugui tongo o jaga o detail babe yang tier 2 o jaga o ririkha tai o jaga paper 1 tai o jaga o season ni bagui ririkha oro season 1 tai o jaga 2 ghonta 15 minute o jaga norok exam ni bagui time mannai tai o jaga o norok nugui tongo haino hai o jaga o alada babe o jaga o rirjaka subject oro norok nugui section 1 tai o jaga section 2 abo rijaka section 1 ni je model
jaga mathematical abilities aba haike rijak tai reasoning and general intelligence ni fainai question 30 khlai fainai jaga side ni total question sungjangnai tai o jaga o norok ni mark nai 180 ni o jaga o hingke friend abo to sungsai mangka tai o jaga o norok no jaga time rijaka 1 ghonta khlai o jaga o rijaka hingke friend abo sungsai manka saimano pore yang hai oro tem najingnai tongkho oro section 2 o obo norok kaisa kaisa naisingsi tai nong no question rok total 70 ni sungjangnai tai o jaga o norok ni total mark 210 ni aba haike o jaga o time rok bo rijak hingke abo to sungsai nangmanka abo naithaliya aboni pore sangtawi yang section 3 o norok nugui tongo oro nainai di norok detail pai bo same abo haike norok no rijaka orok angasak sana thaliya tani bangke video belai kheno lognai sana hingke o jaga o nongni negative mark bo tongo norok abono khel khlai norok exam asuk phuru norok siji hingke friend aboni pore sangte bo o jaga o saimanjak tongkho je sung bahai o jaga o sirak sonongnai aborok no tai o jaga physical standard test aborok bo sung o jaga o naijaknai tongkho hingke friend aborok no sung nailena tabuk aste aste friend abo naina swkang oro tep tongo norok nugui tongo o jaga o general intelligence tai reasoning ni tam ni o jaga question sungjaknai aborok no borok detail bai sirika o norok jotono detail bai kaisa kaisa porinai sangchidi hingke friend o jaga tep tongo general awareness quantitative aptitude ni bo o jaga o jotono o jaga detail bai rijaka friend oro norok nugui tongo jotono detail o jaga friend kaisa kaisa norok joto naithani norok niji ni mokol bai tangtaisa norok nainai di ang ano video description box o notification link rirwana norok ar thangni obosai download khlainai norok toisa porinai ni hingke friend aboni pore sung last di o nailisi oni sung je physical standard rok tai o jaga height no bwskanai aborok no hingke friend sunggono vacancies kisa nailai oro vacancy paisok bai khe oro kwbangma no prai tentative vacancy oro 7500 rijaka tebo bari mano friend 10000 15000 wngmano apotthi kwrwi sung aborok no bo olo saimannai hingke friend sung tabuk direct nailisi oni physical standard test oro bahai bai khe rijaka tai height rok bwsa nangnai friend o jaga o sini height no nangnai o jaga o height nangnai chwlairok ni bagui o jaga o 162.5 cm o jaga o height no nangnai tai o jaga o bwrwi rok bagui height rijaka o jaga 152.5 cm o jaga o kolok no nangnai hingke norok o jaga o eligible hingke friend sung puila bwrwi rok bagui nailikna female candidate rok bagui oro height nangnai 152 cm aba haike o jaga weight bo sanjaka 48 kg wngna nangnai aboni pore norok haini haini tongo o jaga physical test o jaga nangnai oro walking 1 km rijaka 20 minutes ni bisingo complete ma khainai tei cycling bo o jaga rijaka 3 km in 25 minutes o complete ma khlainai hingke friend aboni pore sungta male candidate rok bagui nainaliene friend sungtabo oro nugui tongo male candidate rok bagui oro physical test rijaka o jaga walking o jaga 1600 meter in 15 minutes o complete ma khainai tei cycling o jaga rijaka 8 km in 30 minutes o complete ma khlainai hingke friend o jaga chest ni bagui sirjaka oro nugui tongo normal nongni 76 cm nongni chest no nangnai tai norok 5 cm o jaga bo ma phulinai nong chest no hingke norok o jaga qualify wngnai abo haike sirjaka hingke abo naion pore tai naijaknai kheno kha khlaio norok o jaga merit list ni bisingtwi o jaga select wngnai abo paithago norok ni merit list ongkhnai hingke friend chong tini video asungsinai norok joto naitongmani belai kheno hambai omo haike nani channel bisingtwi norok sob somoi no central government job notification mani tongnai tei barnai tai tripura haste ni government job notification bo mannai hingke aboni bagui norok ani channel subscribe khairi tei bell icon press khairi japri video upload khai ang afuru no notification manani bagui kasungsinai jotono hambai।